van'wani va ku va rhandza loko ri fika kwalaya enhlekani mingisero munghana Golele FM na ku hlanganisa ku ringanisela xitichi lexi ri ko namuntlha hi hlanganini ku ri ravumune siku ra vu-10 ra vu-23 ra n'hweti leya ya Hukuri hi lembe ra 2023 mina ni khalanga phet mathevole n'wana ri sumata wa jimo xitlanga mo xingetana wa ixajana makonelo wa ntatasi mingisero mena ku amukela ku ringanisela xitichi lexi ri konga ku ningiselo la Gauteng Mpumalanga North West Limpopo na ku kuma audio streaming ya munghana Golele FM.co.za namuntlha i ta va hi kha hi langute ka timhaka ta swibumabumelo swa komiti leyi langutanaka na timhaka ta vululami leyi nga hetelela yi hetelela yi bumabumela ku ri i nkarhi wa ku vanhu muahluri Judge President Hlophe na Judge Motata va susiwa eka nxaxamelo wa vaahluri kumbe vavanyisi hi ndlela yaleyo mhaka ku ri ko laha ku ta languta ngopfungopfu ka timhaka ta swihehlo sweswi swi nga hetelela swi langutana na vona mi ta tsundzuka ku Judge Nkola Motata va tshame va kumeka nandzu hikokwalaho ka ku va chayele va popiwile kumbe va pyopiwile hi ndlela yaleyo se kasi Judge President Hlophe va hehliwa hi timhaka ta ku lava ku ringeta ku sirhelela na ku vona leswaku swiboho swa le tikhoto swi fanele swi languta mayelana na khale ka President Jacob Zuma se swin'wana swa leswi swi nga hetelela swi langutiwa ku ya mahlweni ku langutiwa timhaka totoleto ta ku ta langutiwa hi vuntshwa timhaka totoleto ta vumundzuku bya vona se swi nga leswi ku na swibumabumelo swo leswaku a va susiwi ka nxaxamelo hikokwalaho ka yini va fanele va susiwa hi mhaka ku van'wani va hetelela va hola hi laha ku nga heriki se na sweswo swin'wana swa leswi susumetaka xiyimo xolexo va National Credit Regulator na vona va lava ku tsundzuxa loko swi ta ka timhaka ta Black Friday un'wana na un'wana i langute Black Friday hi mahlongati ngopfungopfu lava va mawaku va tirhaku mawaku va salaku na mali loko va holile ku van'wani yo hindi koho hi ndlela yaleyo se swin'wana swa leswi hi nga ta va kha hi swi langutile na leti we hi nga khoma to timhaka hi nga ta titwa ka 0860002543 kumbe tirhisana mathevela dp@sabc.co.za kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 0657443911 hi twa ku hungu leri nga va ku ri khomini ri nga va ri ri ra muxaka wini undila loko se ni vuya na va Mhlangabeza Family Assurance hi twa ku namuntlha va hi khomeleni kambe sweswo hinkwaswo endzhaku leswi Afrika Wa Vulavula I vupfhumba bya yini mara I vupfhumba bya yini bya mali ya yinyingi so ni vula ku hi suke xitshuvambarini khalanga malembe ndzhaku wo kayakaya sweswi a hi na gezi a hi dyi loko hi ya mintirhweni i ya ntirhweni nampundzu ku ri hava gezi I vuya na madyambu ku ri hava gezi I tlela na ndlala I pfuka na ndlala I ya tikuma ku tihunyi loko I ri kulumiya ku fana na kulumiya madorobeni I ya ri kuma ku ri hunyi khalanga hi suka xitshuvambarini tlhelela xitshuvambarini sasa swi hisela na tiyindlu switshuvambara ai South Africa na Palamende ya Rixaka ila nga kona mingisero munghana Golele FM 0860002543 nakona ku Afrika Wa Vulavula hi tisala wona T kusuka a studio 4A a Polokwane hi kha hi la ku twa ku wena u khomete timhaka hi ndlela yoleyo ku khe languta sweswiwani laha hi nga koho hi le ku languteni I 24 timinete ntsena ku pela awara ya 12 lava ku ta twa ku mi angula mi ku yini eka timhaka leti hi nga va ku hi ri na tona kumbe tin'wina mi na timhaka tihi leti na toho mi nga tsakelaka ku va mi angula ha toho enhlekani lowu hi nga eka wona ku na un'wana mingiseri a nga rhumela voice note a vulavurisaka timhaka ta ku tikeriwa swinene hi timhaka ta vukorhokeri bya ti-ambulance a vulavulaka hi timhaka ta ku tikeriwa hi timhaka ta ti-ambulance a kombisa timhaka ta leswaku timhaka ta ti-ambulance ti hetelele ti koxa vutomi bya munhu hi ndlela yaleyo se I yin'wana ya timhaka leti hi nga ti langutaka ku ya mahlweni a kombisa timhaka ta ku ri ku ve na muvabyi a nga ya ku ya laviwa ambulance yi teka nkarhi yi nga ti hi ndlela leyi ni le ku ringeteni ku lava voice note ya kola ni ta ku tlangela yona loko ni kumini ku ndlela ku I kota ku swi twa kahle ku leswi a vula swo a ku yini mingiseri luya ngopfungopfu loko hi kha hi languteka timhaka leti ti fambelanaka na ntirho wa kumbe vukorhokeri bya ti-ambulance
hi ndlela yole se mhaka leyi lavaka ku twa ku nele ka wehe ku wehe loko laha u nga kho u angula u ku yini ngopfungopfu loko hi lava ku twa tlhelo rero ra mhaka ni le ku ringeteni ku lava yona loko ni twa ni kutani ku i ta kota ku twa ku kahle nkulukumba luya a vulavula a ku yini hambileswi kumbexani swin'wana swa ko a swi nga lavi ku ya moyeni kambe ke yimani hi twa ku hi nga hi ku twa ku yena i angula a ku yini ina crisis ya ti-ambulance man ni lava hi vulavula nkarhi wun'wana na wun'wana namuntlha a ni lava yi nghena moyeni ina crisis ya ti-ambulance tolo ku ze ku lovela munhu laha Tiyani Health Center laha nga yisiwa hi latiwe hi 1747 mara a ya lovi hi 8:30 ambulance ya fika hi 10 yi fika yi kha yi landzelelana na hexe loko yi nghena ambulance yi nghena so loko hi languta ha swi vona ku ende swilo leswi a hi swo sungula ku komba ku ri na crisis ya ti-ambulance la hi ku xitichi xa tona hi laha ka majoji swi komba ku ri na problem swinene se tlhelo rero ra ti-ambulance ko va hi ku ni ringete ku n'wi landzelela ni lava ku ta tiva ku minkarhi leyi a vulavulaka yona yi te yini loko se a ku 17 14 ivi se a ya ku hi 8:30 a wa ha swi tivi ku 8:30 ya nampundzu kumbe 8:30 madyambu ya lamo kumbe njhani se i swin'wana swa leswi a ni fanela ku ri swi landzelela ka muyingiseri kambe a na ha kota ku n'wi kuma hi ndlela yoleyo kambe ke sweswi a hi tweni ni un'wana muyingiseri hi twa ku ye angulaka hi ni hlekani Aye, good chat. aye papa Ni hlangana mama Sarenda la Velfardini. Good chat hina leswi hi vavelaka ngopfu i timhaka ta tibangi ta Great North. Bangi ya Great North butipete ku sukela hi wavumbirhi a yi ti yi ta hi teka vanhu va ku tala va thevukeli fo ya tibangi hinkwato va ti yise Moriya. Vanhu loko lava tekaka timali va heka timovha va kota ku ya thevukela va ya ntirhweni. Leyi fanekele yi va landza va fika la makaya hi ma 12 o'clock siye vana eminkarhi ya makhisimusi loko u lova ntirhweni no work no pay vana ya va komba yini kambe loko mi ku va yi teka tibazi va yisa Moriya mi vula yini tibazi leti hi fanekele hi famba hi tona tibazi ta Great North ta ku tala ti kona Budpet ko va sweswo swa ku va hi phenca va tlhela va teka 4 ya tibangi va ti yisa Moriya masakeni na vana a va yimeli tanihileswi a va ha vulavula va ku ta vuyetela tibangi va se vuyetela va tlhela va teka 4 ya tibangi so se wa vumbirhi a ku chevukeli ku yo tshamiwa na mutlhangu wa vumunhu tiye Moriya kwihi tiye Moriya kwale ka ZTC va ri tiye Moriya vanhu va ku tala na vona va driver wa bangi ya 34 i ya lini na ku ya Moriya vo ta va ta yi teka ti ma-driver laman'wana loko hi n'wi fonela hi lava ku tiva ku hayi hi nga thevukeli a ku bangi va yi tekini va yi Moriya meni ya lini ku tibangi ta xota ye vana mara tibangi ta xota Budpet i makhisimusi sweswi wu ti-spread-a ku holiwa mali a ku yini wu kota ku hlayisa muti wu dyisa vana yes ku laveka mali a ku na mali ku hanyiwi tipulani mara va tlhela va teka tibangi va ti yisa Moriya a ku le ku thevukeliweni u fika xitichini u fika u yima u karhala u jika bangi hi tona lava nga na mali va kota ku hanyisa va ya mintirhweni yo swi vava ngopfu Budpet sweswo ni mi twini bota mi ni twa loko mi ku swi vava ngopfu i communicate mi te mani kambe vitu man kindness mara ni mama Sarenda ni dume ku ni mama Sarenda oh mama Sarenda no ni mi twini mama Sarenda se amle ku ye Sarenda va le ka grade 12 la mali ya ku ya xikolweni ha ri ku hlengelekeni tibangi a ti le kuteni va la hanyisa ku yini se swa mina ni mi twini ketsini swinene eko katika Great North hambi yi le mavokweni ya mani eish ya yi tikomba yi nga ri mavokweni ya kahle Great North a yi tikomba yi nga ri mavokweni ya kahle impela a yi le mavokweni ya kahle loko ya hala va ri le yona loko ya hala va ri le yona loko wo vutisa ku na CEO loko wo vutisa ku na board member loyi a holaku va khomaku tinhlengeletano va ku hey tanihi ti-board
swirho swa bodo hi tiko loko wo lavisise ku tibazi ta ka Great North ku ha CEO na ta kuma ku ku ha managera na iko leswo structure swo creatiwa ku ndliwa mintirho ku nderaniwa mintirho na valava nga ta va thoriwa swi nga languti ku swi tirha yini hi ku loko tibazi ti ka ti xota a futhi swa tibazi phela swi le mbilwini a giyana va ha ri na bazi na rin'we loko ri kona tingova timbirhi kumbe tinharhu ka fleet leyi a ku famba tibazi ta va 45 se wa swi vona ku i nga vula handle ka ku tipfinyinga ku Great North a yi le mavokweni ya kahle i vamani va lava nga i vamani va lava nga ka Great North mativa swi swa tiko ra n'wina mani hi kumeni mahungu ya misava ya awara yin'we ku ya ta emisekweni kusuka kona hi bula na advocate Tsietsi Ramatsekisa hi languta ya timhaka letiya ta vumundzuku bya vaavanyisi lavaya kambe ke hi bula na vona endzhaku ka loko Sesileli va hi byele ku mahungu ya misava ya awara yan'we ya ta va hi yimise ku yini ya Sesileli Afrika Wa Vulavula eka Munghana Lonene FM. njhani leswi hi landzelelaka lero swi endla na ku hi nga tleli kahle hi nga va nga tleli kahle va nga koti no tirha mitirho ya vona hi ku hetiseka mi tala ku vutisa xivutiso xa leswaku hi fike njhani mana ha vutisi xivutiso xexo mi ri hi fikisiwe njhani laha that's ku hi na vambuyangwana loko se swi bihile va ta ku no let's work together a hi tirheni swin'we a ni nga ri kona mina va bhinya swilo hi swona khalaka Palamende ya Rixaka. Leyi i Afrika Wa Vulavula. Afrika Wa Vulavula hi laha nga kona 13 timinete ntsena ku bile awara ya 12 va komiti ya timhaka ta swa vululami eAfrika-Dzonga va kombise ku timhaka ta va ringanyete leswaku kumbe va bumabumele leswaku muavanyisinkulu Judge President John Hlophe na muavanyisi Nkola Motata va susiwa ehofisini mi ta tsundzuka ku va susiwa hi swivangelo swo hambanahambana leswi kumbexani lava hi bulaka na vona va nga ta hi nyika xifaniso hi ndlela leyi va kombisa ku timhaka ta ku ri leswiwani a swi ta va swi ri kahle ku endlela leswaku va nga ha kumi mimbuyelo leyi va yi kumaku yo fana na muholo ku ya hi laha ku nga heriki hi ndlela yaleyo kambe ke va swirho swa huvo yo endla milawu kumbe swirho swa komiti leyi swi pfumelelanini a handle ka swirho swa EFF hi swa swi nga pfumeli xiboho lexiwani a hi amukeleni mutivi wa nawu dokodela advocate Tsietsi Ramatsekisa hi twa ku va hi pfuna ku twisisa mhaka leyi kantswa hi ndlela yihi dokodela nhleka ntukulu minjhani muhaxi na vayingiseri va Munghana Lonene hi pfuke ni mi kume mi kha mi hleka a na mi twangi mi sungurise ku yini a hi sunguriseni mi te yini nte a hi malume hikokwalaho ka yini mi ku malume kumbexani mi nga yi hlamuli mi ta hetisela hi yona loko mi famba a hi sunguleni ya a hi sunguleni laha hi nga kona namuntlha la ku na swibumabumelo leswi swi khumbaku muavanyisinkulu Judge President John Hlophe na Judge Nkola Motata kahle ku endleka yini la a hi nge kumbexani hi tsundzuxa vayingiseri ku Afrika-Dzonga hi na swilo leswi va swi vitonaku separation of powers ku ya hi vumbiwa bya hina na hambi ku ri ku a swi tsariwangi ku hi na separation of powers kambe vumbiwa bya hina hi ndlela leyi byi nga tsariwa hi yona bya ku na ku hambana ka matimba lama ya tirhisiwaka laha tikweni kumbe lama hi nga ya vitanaku i matimba ya state mi ta swi tiva ku hi na executive ku na lava fambisaka tiko ku nga president na timinister ta vona executive hi va na lava huvo ya milawu legislature ya palamende va endlaka milawu hi va na va vuavanyisi laha ku nga judiciary kambe ku tlhe ku va ehenhla ka sweswi ku na leswi hi swi vitanaku i checks and balances laha ku mi kuma ku voko lerin'wani ka ku fambisa tiko ri va ri karhi ri languta lerin'wani ku ri ndla yini ku ri mavoko lamanharhu ma langutana ku nga vi na ku tirhisa matimba hi ndlela yo ka yi nga ri yona se leswi endlekaku sweswi mi ta tsundzuka ku loko muavanyisi kumbe jaji loko a thoriwa ku swi fambisiwa hi ndlela leyi vumbiwa byi vulavulaka hi yona ku loko va thoriwa va famba hi ndlela leya ya JSC
JSC hi yona commission leyi tirhanaka na ku thoriwa ka majaji lama hi nga na wona laha Afrika-Dzonga, kambe ya yisa swibumabumelo eka president va langutisa swibumabumelo leswiya, ivi loko ku ri ku na leswi va swi tisaka va vona ku va twanana na swona, ivi va sayina ti-appointment letter, jaji i va a thoriwe hi ndlela yaleyo. Kambe se loko a ya huma va chava ku nga abusiwi matimba. Loko a ya huma jaji ku fanele ku fambisiwa JSC, ku na komiti leyi fambisaka timhaka ta matikhomele ya majaji ya hina kumbe vaavanyisi. Loko o voniwa nandzu, komiti leyi yisa swibumabumelo eka JSC leyi kulukumba. Ku suka ka JSC leyi kulukumba va yisa swibumabumelo, ivi swi famba swi ya a palamende. Nkarhi wun'wani mi ta kuma ku nandzu lowu kumbexana muavanyisi a nga va n'wi tengisaku wona kwala ka komiti yaleyo kumbe ka commission yaleyo ya JSC, mi kuma ku swa fanela ku a suspendiwa kumbe a va yimisiwe entirhweni. Se swi vula ku va ta tsalela va JSC va tsalela va recommenda ka president ku ri hi kombela ku i yimise jaji wo karhi ku a nga vi ntirhweni hi mhaka ya ku leswi a nga swi kona kumbexana i swikulukumba kumbe a swi fambisani na timhaka ta administration of justice. Then kusuka kwalaho swi vula ku loko ku ri ku munhu loyiwani i voniwe nandzu, swibumabumelo leswiwani swa tekiwa swi yisiwa futhi lava va JSC va swi yisa ka minister. Ni ta tsundzuka ku minister of justice hi yena a nga responsible for the administration of justice. Se va teka swibumabumelo leswiya va swi yisa ka komiti ya voho leyi ya justice ya le parliament. Komiti leyi va ta teka swibumabumelo leswiya va vulavula hi swona. Loko ku va pfumelelana va fanele va swi teka se va swi yisa ka National Assembly. Ka National Assembly mi ta hleketa ku hi laha hi va lava ku hi van'watipolitiki, se kwalaho ku tlanga tinambara ku votiwa. Swi vula ku loko ku ri ku hi mpela jaji i fanele a humesiwa, ku fanele ku va na leswi hi na ku i ti-vote leta 2/3 majority. Swi vula ku ANC hi yoxe mi ta kuma ku ku nga vandla leri fumaka, mi ta kuma ku yi hava 2/3 majority. Swi vula ku va fanele va twana na mavandla man'wana ku teka xiboho xo tani. Kambe loko swo tsandza swi vula ku jaji yaleyo i ta heta a nga humesiwangi. After loko ku na 2/3 yi kumekile hi mpela a palamende, swi vula ku va tlhela va teka swibumabumelo sweswo va swi yisa ka president ye a tekaku xiboho xo hetiseka. Ai kuve loko ku sindzisa ni le ku languteni va ku ri kumbe lava va okay judge president va yimisiwe ntirhweni, kambe lava van'wani va ritayarile. Hikokwalaho ka yini hi fanele ha swi sala ndzhaku swi swa muxaka lowu, ngopfu loko hi languta nongonoko lowu mi nga wu xaxameta la ku swi ta leha? Swilo leswi swi endlekaka i ku munhu loko a thoriwa ku va jaji i va jaji vutomi bya yena hinkwabyo. Swi vula ku na hambi a ri pensionini i va a ha ri jaji, ku na ti-benefits to tala leti va ti kumaka. That's why mi kuma van'wani va tlhela va vuyisiwa va ta rhangela ti-commission, van'wani va vuyisiwa va ta tengisa milandzu yin'wana. I vitaniwa jaji ku fikela loko a hundza misaveni. A handle ka ti-benefits teto mi kuma ku na loko se a hundze misaveni na loko ri ku wa ha tekile na lava a nga va teka kumbexana ku nga va le kaya, mi kuma ku na vona ka ha ri na ti-benefits leti va ti kumaka na hambi a hundze misaveni. Se loko hi vulavula hi leti timbirhi ka jaji Motata mi ta tsundzuka ku i nkarhi lowu a va ha ri active ka service, a va ha ri jaji loko va kumiwa nandzu wa ku chayela va tswotswiwile. Kambe swi vuye nandzu lowu va suspendiwa va nga yi ntirhweni malembe yo hlaya until ku fika ku laha va yaku a pensionini. Loko va ya pensionini swibumabumelo leswi nga kona a swi nga pfumeli ku kumbe va endle leswi hi swi na ku i gross misconduct. Hikwalaho mi kuma ku a va nga va tekelangi xiyimo xa vona xa ku va jaji ku fikela loko va hundza misaveni. Kambe ku fike ku va na lava va swi endlelaku va swi challengeaku va reviewa ti-decision ta JSC hi ndlela yaleyo ku fikela laha hi nga kona sweswiwani ku nga na swibumabumelo kumbe laha komiti ya JSC na minister na hinkwavo va bohekaku ku va fanele va
teka nandzu lowu as gross misconduct. That's why mi vona se swi vuya a palamende. Leswi vula ku loko vo fika le na hambi ku ri ku va retirerile loko ko fika le va kumeka 2/3 majority ivi yi kha yi swibumabumelo swa kona swi hindzisiwa swi vula ku va ya hluvura xidlodlo lexiya xo va jaji va nge he vi jaji ku fikela loko va hi siya misaveni kumbe va hundze misaveni. Swi vula ku ti-benefit letiya na toho ta tekiwa va sala va ri munhu ku fana un'wana ku va sala va ri munhu ku fana na munhu un'wana na un'wana. Kambe hala ka Hlophe nakona ya twisisekanyana hi ku a va ha ri ka service kambe vona nandzu wa vona mi ta tsundzuka ku i nandzu luwa wa ku a va lava ku influencer ti-judge tin'wani a constitutional court va vuye va vhakela constitutional court hi lembe rin'wana leri a ku ri nkarhi lowu khale ka president Jacob Zuma a va fanele ku nghena nandzu wa voho kwale. Mi ta tsundzuka ku na njikajikisano wo leha swinene ku swilo leswi va nga swi endla na leswi va nga swi vula hi mpela a ku ri ku lava ku hlohlotela majaji man'wana ku va kuma va tengisa nandzu lowu wa khale ka president Zuma hi ndlela leyi wu nga ta hetelela wu ka wu favora vona president Zuma. Mi ta tsundzuka marito lama ma nga duma swinene va nga ya vula ku si tshembele ku nina. Leswi vula ku se hi tshembe n'wina a ka ha ri na kun'wana laha hi nga ya kona. Hi ndlela yin'wana interpretation ya kona va vula ku a va byela majaji man'wana ku va fanele va tengisa nandzu luwa hi ndlela leyi loko wu hela Tatana Zuma ku va vona va hlulaka. Hi swona leswi swi nga endla ku va tikuma va ri ka mhaka leyi va nga ka yona sweswi. A hi hetseleni hi ku vutisa leyi hi nga se ya ka liya ya malume ku se swi fika swi vula yini ka vumundzuku bya vona loko vo tshika va tsakele ku ya a parlamente ku fana na mhani Busisiwe Mkhwebane loko vo va susiwe switulu leswiwani swa vujaji ha vumbirhi ka vona? A swi vuli nchumu. Va nga famba va ya kun'wana na kun'wana laha va lava koho because va ta va nga ha ri majaji va ta va nga ha bohiwi hi nchumu. Swi nge hlamarisi loko mi kuma wun'we wa vona kumbe hinkwavo ka vona mi kuma ku se va tikuma va joyine vandla ro karhi, vandla rero ri va tirhisa a palamende. Mi ta swa ku a palamende ku na swilo swo tala ngopfu leswi lavaka nawu. Mi nga kuma vandla rero ri fika ku laha ri benefita hi ndlela yeleyo. Ni vula ku a ni ngo kwale ka huvo ya endla milawu mi pfame ku i fane i va yi nga ri na swigwevo swa yini swi vula ku leswiwa hi swigwevo leswi? Ngopfungopfu loko mi langutise hala ka tlhelo ra khale ka Judge President Hlophe hi voho laha mi kuma ku va hava nandzu lowu hi nga wu vitanaka ku i nandzu wa vugevenga kambe leswi hi vitanaka ku i criminal case or criminal record. Kambe hala kun'wana ka Judge Motata va ta langutisa ku xigwevo xa koho i xa rini loko ri ku himpela xi hindzeriwile. Mi ta swa ku Afrika-Dzonga ku na nkarhi lowu vekiwaka ku loko mo va mi khomiwile ku endla nkarhi wo tanihi kwihi rikhodo leyi a ya ha hlayisi. Xa vumbirhi i ku na hambi ku ri ku va gweviwile a va gweviwe njhani. Ku na swigwevo swin'wana leswi loko swi langutisiwa ku ya hi milawu yo hambanahambana kumbe hi tindhawu to hambanahambana loko swi ri ehansi kumbe xani ka tin'hweti tinharhu kumbe ehansi ka kumbe xi ri suspended sentence va nga yangi a jail straight mi kuma ku a swi tekeriwi henhla kumbe a swi hlayisi. Ni ku twini mzayi se i ri malume ku endleke yini? A hi malume vanhu vo tala a va tivi ku malume Khalanga kwalaho a va tirha ka Nthomo a va ri mudyondzisi. Se le ka Nthomo le a va tirha na vanhu vo hlayanyana ku katsa na va comrade Xigevenga a va ri mudyondzisi kwale na malume wa mina loyi a tlhandlamaka mhani ya mina a nga Moses N'wandula a va ri mathicara swin'we le ka Nthomo. I swi kume kwihi wena sweswo? Malume na vo hi malume. Ni vula ku i swi kume kwihi i yo ku byela Moses? Ni endle vulavisisi na vo va tlhe va ni byela na weekend yaleyi a ni ri na voho kwala. Don't kesini mani n'wi xeweta n'wi byela ku hi le ku n'wi laveni a hi n'wi kumi la. No ni ta endla ku va kumeka. No koma khensa swinene advocate.
inkomo ntukulu wa mina isetso mingisero munghana na FM dokodela advocate Tsietsi Ramatsekisa ntivo wa nawu lawa kha va hi nyika xifaniso xa ku hi fike njhani ka xiyimo lexi hi nga langutana na xona hi ndlela leyo wena u angula u yini matitwelo ya wewe a ndzi ta tsakela ku twa na n'we swirho swa economic freedom fighters mi pfuna ku twisisa ku hi ku vona ka n'wina mi vona ongeti ku nga va ku ri yini lexi nga susumeta ku vandla ra n'we ri va ri roxe ka mavandla lama ma kumeka ka komiti leyiwani ku va ri ti hayi hina leswiwani mi nga hi katsi ka swona a hi yimi na swona hi ndlela yeleyo swa ku va mi susela khale ka judge president John Hlophe na khale ka judge Motata mimbuyelo kumbe ti-benefits leti va ti kuma hi ndlela leyi mi vona ongeti ku nga va ku ri yini i swin'wana swa leswi ni nga tsakela ku twa n'wangulo wa n'we eka swona hi le ka 0860002543 ni ta ri teka riqingho ri ri na tshembisi andla ka leswi a hi tumingiseri un'wana hi kona la layinini laha hi twa ku ye angula ku yini hleka minjhani papa hi pfukeni n'wina minjhani a hi pfukeni a khensa ni nga ta hlamula hi tlhelo ra hala ka hina ku wa hina hi valava hi nga laha hi nga lavi ku va suka hala ka hina mi vula kwihi hala ka EFF okay okay va hlamusetile ka masiku ndzhaku ku ri vona swi nga antswa va nghena agojini ku tlula ku va hundzuka puppet marito malama ma tise xivumbeko xin'wana kun'we especially ka tlhelo ra hina hi mayelana na judiciary ya hina laha tikweni hi swo xivangelo n'wana xikulukumba ngopfu a xi endla ku ri hina ka EFF hi nga lavi ku va huwa i mani a nga hlamusela leswo i judge Hlophe loko ni nga ri tsundzuki video ya kona yi kunani na yona clip ya kona kun'wana kwani va karhi va interview va karhi va hlamuseta swivangelo swin'wanyana hi tlhelo ra vona judiciary ya hina yi vavisekile swinene mara hambiloko se va huma swi nga ha endleka va tlhelela palamende ku fana na vana van'wanyana va nga va hlongola ku ya hi palamende va ku famba kambe loko ni yingisele advocate la loko va kha va vulavula judicial yi nyaka pfalala kwihi loko munhu a ku mi hi vona ivi va ku a swi pfumeleriwi twana ma swi tiku yina ni na yona statement xexo hi tlhelo rin'wanyana leswi ya ku mi xi languta hi tlhelo rihi manjeri twana loko mi ri tlhelo rin'wanyana mi xi vona hi tlhelo rin'wanyana mi xi twisisa hi tlhelo ro karhi a hi nge mi ri ka tlhelo ra yena ra ku va hi karhi wolowo va ri ka against Jacob Zuma obvious u ta vona hi nga ri ku protecta vona hi tlhelo rin'wanyana loko mi yi langutisa hi tlhelo ra hala un'wana kha tlhelo rin'wana ra hala ra ku yima against kumba Jacob Zuma a mi ta yi tirhisa hi ndlela ya ku ri i nga ri protecta yini judiciary ya n'wina i swin'wana swa kona swi nga za swi vulavuriwa swinene ka hi swi vulavula hi swona hi discussa hi swona ka swin'wana swa social media ka ha ri Twitter hi nkarhi wa kona hi marito man'wana loko va swi vekiserisa va nga va kha va vula ku hi tshembe n'wina ku mi sirhelela judiciary ya hina kumbe va ku hi tshembe n'wina ku mi protecta kulukumba Jacob Zuma se statement lexiyani loko mi tsundzuka ka swin'wana karhi ku hlamuseta na milungu leswi a translate xizulu ka leswi va ta kusiwa hi a translate ririmi ra xiAfrika a translate na munhu wa xiAfrika ku ri swi tlhela swi ni nyumisa na mina swinene dasiwana ta fika kwala se okay a hi hundeni kwalano yi nyaka pfareni judge ani volo va hlamusela munhu hi tlhanyana ani vo va hlamusela veri a ni zangi na ku protecta kulukumba Jacob Zuma mina a ni vulangi swona mara statement xexo a xi tekiwanga hi swona ni mi twini a hi hundeni kwalano ka judge Hlophe ke a hi yinini ka lava vachayeri va popiwile va voniwe nandzu wu nyaka pfale kwihi nawu kwalano ko vanhu lava vo kumeka ku ri hi nkarhi wa kona hi nkarhi loku se tihomu ti dibaku hambi yi dibile hi mhaka yi ngheni ka ntlambi lowu dibaku yo fanele hi nghena futhi hi nghena yi diba vhela ku chela u tswotswiwini swi na nghozi swinene swa khomiwa va ku wa jele leswiyani futhi a ni tivi wa swi teki nkarhi wo leha so wa swi teki nkarhi wo leha kumbe swi va ta kota ku khavisa swin'wanyana ku swikwalo swi va na tikelo nyana already vona va fanele va humesiwe khale va nga suspendiwangi va za va huma va ya pecenini wa swi teki malembe mo tala ni vula ku swona na n'wina sweswiwani ani mi hin'we mi nga sungurisa swona mo ku hina se n'wina sweswiwa hikokwalaho ka yini mi nga yimisanga voko mo ku hina leyi alanaka na yona hi leyi hi pfumelelanaku na yona hi liya se vhela swi katsa kwalaho hinkwayo a swi make sense swin'wanyana already a va fanele va fambisiwe khale swi tlula swi pfuna yini ku jikajika ka mfumo wun'we lowu nga hundza khale a va fanele ku tekiwa decision khale ngopfu
nemetweni inkosi 0860002543 nongona kwi-afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM yo mhaka khani ku lan'we va economic freedom fighters ngopfungopfu mi ta hi byela lava va kumila ku vulavula hi leti na leti a hi kona lala sweswiwani hi le ku vulavuleni hi leti hi nga vitana n'wendi hi toho hi ndlela yoleyo hi to vitana van'wamahungu yi hlamusela ku hi lori lwela tiko leri phela ku lwela tiko na nawu a swi fambisanga a hi vamakwenu a swi tsutsumisani loko hi ri ku tsutsumeni swi va rin'we mi nga dyondzisa hi tsutsuma hi jika na ground na ximhandzani loko munhu wa wena o wana ximhandzani nga ku nyikanga hi tsutsumi nga xi khomanga ximhandzani ya wina a wu wina Palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula. hi laha hi nga kona mingiselo me 0860002543 nongona kwi-afrika wa vulavula hi kuti ku angula ku yini na van'we mi nga swirho ngopfungopfu a ni vuli ku no lava n'we ntsena no vula ku ni lava ngopfungopfu n'we mi nga swirho swa economic freedom fighters hi kota ku twa ku matitwele ya n'we hi wahi loko swi ta ka timhaka leti hi bulaka hi toho hi ta va avanyisi lava vambirhi kumbe vaahluri lavambirhi un'wana i vula sweswo swa ku vuriwa ku hi muyingiseri la ku hikokwalaho ka yini mhaka leyi ya judge Motata yi nga landzeleriwangi kwalaya ka loko va ha ku heta ku voniwa nandzu swi vhe swi landzeleriwa ku munhu loyiwani i na nandzu a suka ku tlula ku swi sungula swi yima swi fika sweswiwani hi sweswiwani loko se swi ya tirhisiwa na xikan'we na leswa swa judge president Hlophe swo twala onge swo vula ku ko lava ku swi kutisiwa mhaka ya judge Hlophe hi mhaka ya judge Motala wena vuri yini 0860002543 nongona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi lava ku twa ku n'wangulu wa n'we eka mhaka leyi bulaka hi yo ku nga va ku ri wihi ngopfu loko kha hi languteka timhaka ku ti fambelanaka na timhaka ta nawu na timhaka ta tipolitiki hi ku nkama n'wana nga heta leti vutisa ku loko ve i nawu wu helela kwalano ka vunawu kumbe wa hetelela wu tsatsamuka wu va ka tipolitiki ke lava va Democratic Alliance va tshayiwa va kha va kombisa timhaka ta ku a swi ta va swi ri kahle ku vateki va nawu vateki va kumbe va swirho swa huvo ya endla milawu va va kha va teka swiboho va langute ka mhaka yoleyo ya leyi khumbaka mhaka ya va Afrika-Dzonga hi ku loko va ya laya va yimela vona ma-Afrika-Dzonga hi ndlela leyi ta kuma mahungu emisava nga ri khale hi na muasisi Lilian Hlavangwani kusuka kwalano hi ta bula na hi ta bula na nkulukumba Jimmy Golele vona va suka ka NCR hi ta languta ngopfungopfu ka timhaka ta Black Friday hi twa ku mi angula mukuyini va ri ku na un'wana mingiseri laha tweni ni nhleka minjhani bes papa hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile a khensa na ku nghena ka leya tijaji a ni tivi mara ni munhu wa EFF hayi tanani hithu ku vona ka mina a ni ma vona sweswiwani na parlamente se swi nga ri khale ku ta va na swa ti-election EFF that's why yi nga hlamuli tijaji letiwani ingaku yi lava ku ti hlengeleta hinkwato ti ta laha ka phati ya yona ku ta kota ku nghena parlamente ta kota ku va na milawulawu nyana leyi yi tirhisiwaka kwala tikweni ra hina na mithu mani ku ma botasi na mina ne ku mitweni hi mavonelo ma mina Oriel ni nge tijaji ti le ku a ni mkhwa luya ile parlamente na yena ka EFF eman loyi mi nge luya ile so a ni mavoni a na yena i munhu wo tiva milawu so va lava ku teka vanhu lava tivaka milawu hinkwawo hikuva ku EFF yi la byela ku yi la teka mfumo ku yi rhangela tiko so loko va ri na vanhu vo tiva milawu a parlamente va na advantage yo va ta kota ku va kota ku khorwisa vanhu ku hi na tiko hi nga ri rhangela na hambi ku ve vativi va nawu va kona loko va ta va ri na leswi swi va ku swi va nge swi vulavula laha handle a ni ma tiva ku ri politiki yi ndlela yeleyo so a ni ma vona loko mi langutisa AFF yona ngaku loko mi langutisa tijaji na laha va na mpofa la ka tiloyara so vona va lava ku tata vanhu lava nga ku va tiva ngopfu nawu la parlamente ku vona ka mina ku ri naswona va nga hlamuli nchumu hi ndlela leyiwani va EFF ka mhaka tijaji leyiwani va nga hlamuli nchumu vona nemetweni hi mavonelo ya mina a mi ri na Oriel ka mboko khenseli boti Oriel hi khenseli swinene loko mi te na tlhelo rorolero mavonelo ya vo ya vula sweswo a yeni mangu na misava ya awara ya n'we kusuka kwalano hi ta twa kun'we van'wana mi angula mukuyini 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula
ka Munghana Lonene FM makomba ndlela swin'wana leswi nga ko i timhaka ta ku langutana loku nga ko ka vaxavi ngopfungopfu lava va nga na mali hi ndlela yeleyo se hi lava ku ta twa ku xana hikokwalaho ka yini va NCR va tikomba ongeti va vilela loko ku fika minkarhi yo tani kumbe va vonaka ngopfu loko ku fika minkarhi yo tani hi ta va kha hi bula na tatana Golele hi twa ku vona va angula va ku yini kambe hi kumeni mahungu ya misava ya awara yan'we hi na Mosesi Lilian Hlabangwani Anhlakani khalangana vayingiseri va Munghana Lonene ko va ku tsundzuxa ka rixaka ra hina Vatsonga rixaka ra hina Vatsonga i rixaka leri nyadziwaka kumbe na hina vinyi ha tinyadza ku na munhu loyi a nga hleketa siku rin'wana ku tsala telenovela liya ya Land of Blood yi humelerini yi kona ka SABC yo va telenovela yi pfa ya breakini yi tlhe yi vuya yi katsakatsa tindzimi hinkwato so a hi yeni swikolweni sweswiya swo acta hi kota ku ndlandlamuxa rixaka leriwa ri ya mahlweni hi kota ku tsala switori leswi swi ya mahlweni ra ha xota swinene ha xota un'wana loko a ri kona la nga tsalaku a endla xa Vatsonga ntsena na hina wa amukeriwa ku a tsala endla xa Vatsonga ntsena leswiya swi pfuna ku leswiya swo katsa tindzimi swi pfuna ku xi ya mahlweni xi va na valandzeri vo tala hi kota ku xi vona xi kota ku humelela ku ya mahlweni ku loko wo tsala hi Xitsonga ntsena obvious Mpedi a nge xi voni Mulungu a nge xi voni se xi kahle loko xi te taniya hi ku vona ka mina inkomo enhlekani khalanga hi ku ya hi mina nandzu wa nkulukumba John Hlophe wu ringanile ku va impeachiwa hi ku a va ringeta ku hambuxa vululami a va homboloxa vululami a va humesa vululami andleleni a swi koteki ku i ri nhloko ya vululami i homboloxa vululami byebye ku ri wena mara nandzu wa nkulukumba kola Motata loko ku ri ku ni vitana xivongo xa vukahle hi ku ya hi mina is a minor mistake leyi a yi fanele va panichiwa mara hayi ku impeachiwa hi ku a va tirheni se a va retirerini vo loyi a kanganyiseka va tikuma va nwe byala va nghena movheni ku humelela swi nga humelela so va fanele va va nyika punishment leyitsongonyana va va rivalela i mukasi ka ndhambi inkomo enhlikani botpet mina ni kombela ku vutisa ku loko va ku va papa va na 78 years and then loko hi ya ka SASSA ku na mali leyi fanekele ku loyi a va hlayisaka a yi kuma ya 500 se manjheni loko va ku a va qualify ku ri ke va na 78 years and vo hlayisiwa a va qualify njhani a ni kombela ku pfuniwa hi ku va hi tlherisini ka SASSA ya le Nkonkwa wa vumbirhi va ku a va qualify mara ti-fingerprint ta vo va tekini na mavito na hinkwaswo va swi tekini then va heta va ku a va qualify se njhani va nga qualify ku ri ke va over 70 years ku na xin'wana va xi vitanaku means test xilexiya swa langutiwa ku va nga kuma mali laha va nge kumi mali laya va nge kumi kambe hi nge ngheni ngopfu sesi kambe a ko tirha malembe ntsena ku na means test ku na van'wani va nga na malembe ya 60 va nga holiki mudende wa ka gas hi mhaka ya swivangelo swo hambanahambana kumbe va le ku kumeni mali kun'wani kumbe sweswo swa ku taniya se mi fanele mi swi languta na swoleswo loko mi kha mi endla xikombelo kambe hi ta ringeta ku vona ku hi mi pfuna njhani hi landzelerisa ku fika kwihi eka mhaka leyi n'wina mi rilaka ha yona na loko Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi koti ku n'wangulo wa wu ri yini teri mundzuku ku na ku langutela kukulu ka timhaka ta Black Friday kambe lava va tsundzuxaka vatirhisi va tikomba va nga tsaki ngopfu kumbe va tikomba va ri na mavonelo kumbe matitwelo loko nguva ya muxaka lowu yi fika hi yo mhaka hi rambe tatana Jimmy Golele kusuka ka National Credit Regulator hi twa ku kahle hikokwalaho ka yini va fanele va va na mavonelo loko vanhu va kha va lava ku ya xavela leswi va swi lavaku hi mali ya vona kumbexani kumbe hi xikweleti xa vona kambe vona swi vona ka ungeti va khumbeka hi mhaka yaleyo va yime kulunga ku va hi bula na vona ni ta bula na vona ndzhaku ka leswi Tiles Black Friday sale ya emahlweni kuma 350 by 350 A grade tile sweswi yi hungutiwile ku ya ka nxavo wa le hansi wa 69.90 hi mitara ti-tiles ta xivumbeko lexikulu kusukela eka 89.90 cent ntsena hi mitara hlayisa ku fika eka 50% eka swilo leswi hlawuriweke hatlisa special lexi hela ti 30 nyenyankulu kumbe loko xitoko xa kumeka
top tea tiles. Every price is a low price. Mimpimanyeto na swipimelo swa tirha. Sweswo mingisero Munghana Lonene FM hi va kumini Tatana Golele hi bula na vona nhlekani siku ra namuntlha vo Jimmy nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene. Nhlekani khalanga hi xevetana vayingiseri va MLFM hi tlhela hi khensana vudokodela lebyi mi nga hi phaka. Ari ko hi le ka dlemulelani hi le ka 50% sweswiwani Black Friday se ni mi nyike vudokodela vo Jimmy na vudokodela byi le ka Black Friday. kuna n'hweti yin'wana leyi n'weta ni hi vatsundzuxi eka timhaka ta vatirhisi mi tekaku mi veka tlhelo mi ku leyi n'hweti i n'hweti ya ku hlayisa i n'hweti leyi mi tsundzuxaka vanhu ku va va hlayisa mali sweswiya swa ku taniya i tin'hweti leti ni swi tivaku ku na mina ku loko no tshika ni ye ka swiyenge swa mahungu ni ta hlangana na n'wina kambe ni le ku mi voneni na nkarhi lowuwani wa loko hi kha hi fanele hi ya tsaka mindoko hi Black Friday hi ti xavela swilo swo chipa ku ya hi leswi va hi byerisaka so kahle hungunkulu ra n'wina ka nguva leyi hi rihi? Ni khensile Botfet hungunkulu ra hina ka nguva leyi i ku ri Black Friday i fikile himpela vanhu a va yi va ya bukuta ha swi twa special swa swi advertisiwa ka swiyanimoya maphepheni ka ti-internet lava va nga ti lulamisela ku nghenelela migingiriko ya Black Friday a va yi va ya nghenelela va kota ku kuma mintshovo leyi yi nyikiwaka mavhengele ya ku hambanahambana kambe hi rhandza ku tsundzuxa ku ri loko ku ve munhu a nga ti lulamiselangi loko ku ve munhu a nga vekangi macheleni ya ku va a kota ku ya nghenelela migingiriko ya Black Friday a hi mihleketo ya kahle ku ya nghena ka Black Friday hi xikweleti hikuva xikweleti xa durha loko mo ni pfumelela Botfet mi nge ni mi nyika xikombiso loko ku ve vhengele ro nge ri tshove price ya TV from 10,000 yi ta ka 6,000 ivi munhu loyi a nga ti yimiselangiku a nga ri ku na mali a hetelela a ya ka machonisa xikombiso a ya teka 6,000 a chajiwa 100% hikuva va kona va machonisa lava chajaku 100% swi vula ku munhu yaloyo i hakela 12,000 aka machonisa for TV leyi original price ya yona ku nga 10 rand ku nga 10,000 loko nga se hlaya nthovo lowu yisaka ka 6,000 se xana munhu yaloyo wa ha bukutile ka Black Friday na se loko mi sungula miri loko munhu a ti lulamiserile swi vula ku loko munhu a ti lulamiserile a fane a ndle yini? loko munhu a ti lulamiserile Botfet loko a teke a swi tivile and hinkwenu a swi tiva ku na ta va na Black Friday lembe na lembe na next year yi ta va kona Black Friday hi the last Friday ya n'hweti ya November se loko munhu a ti yimiserile wa swi tiva i teka xiboho xa ku ri lembe leri ni lava ku xava microwave oven na fridge ivi a veka mali ku endlela ku loko nkarhi wa Black Friday wu fika a nghenisa voko a xikhwameni xa yena a teka mali ya yena n'winyi ematshan'wini ya ku a ya xava hi xikweleti kumbe a ya humesa credit card kumbe a ya lomba mali aka machonisa ku va a nghenelela migingiriko ya Black Friday ku ti lulamisa hi vula ku va munhu a veke macheleni lama nga ta n'wi pfuna ku va a kota ku xava swilo cash kambe van'wani va ta ku mavhengele mana ti account ku mana ti account leti munhu va nga fika wa ku i pfula khadi ya xava se lexiya namuntlha xi xaveli i xi kume hi Black Friday hi mbukuto waluwa wa Black Friday a swi vuli nchumu sweswo? A swi vuli ngopfu nchumu Botfet hikuva mi ta kuma ku ri ordinarily nchumu walowo a mi nga ta wu xava loko ve a mi nga kokiwangi rinoko hi mhaka ya Black Friday se loko mi ya mi ya xava hi akhawunti yaleyo mi yi vulaku mi nga rivali ku ri milawu ya fana whether mi xava hi Black Friday kumbe hi yini loko mi xava hi xikweleti munyiki wa xikweleti wa pfumeleriwa hi nawu wa xikweleti lowu hi xilungu i National Credit Act ku va a mi charger ntswalo ku nga interest a mi charger service fee leyi nga 69 rand every month a mi charger initiation fee a heta yi vulavula mulomo loko a ku ri le ka va George a tlhela a mi charger na credit life insurance se mi nga kuma ku ri nhundzu leyi mi nga ta yi xava hi 6,000 loko yi ri ka discount loko mo xava hi xikweleti ivi mi tlhela mi endla leswa swo teka va 36 months to pay so endleka fridge yaliya ni ka nyika xikombiso hi yona ku sunguleni ya 6,000 mi hetelela mi hakele 15 or 16,000 xana ma ha bukutile ke se
nyanyuko lowu se wu vanga yini swi vula ku Afrika-Dzonga ku nga ku tele vanhu lava va nga ti lulamisela nyanyuko wu nga va wu vangiwa hikuva one ti-adverts ka swiyenge swo hambanahambana swa mahungu na vunavetisi swi komba ku ri ku na swilo swa kahle swo tala leswi vanhu va nga bukutaka ka swona se kambe swi biha ntsena ka lava va nga tiyimiselangiku na lava nga xavaka hi xikweleti bootpad a hi nge for example munhu a xava hi credit card ya yena kambe mi nga rivali ku loko munhu a xava hi credit card na leswi va nge i 55 days interest free lero mi nga xava hi credit card for ku ringana masiku ma 55 mi nga chajiwi nchumu se mara sweswo a hi vangani lava va swi tivaka a hi vangani lava va swi landzelerisaka loko munhu a xave hi credit card yaleyo ta landzelela statement xa bank loko va ku pay minimum due ivi va ku minimum due i 210 rand ehenhla ka xikweleti xa 6,000 se a heta hakele xikweleti xexo hi nkarhi wo leho swi hetelela swi durile ku tlula mpimo se hikwalaho hi hlohletelaku hi tlhelaku hi tsundzuxa leswaku ri vanhu va nga swi toloveli ngopfu ku xava hi xikweleti unless va endle ti-calculations ta vona ti va komba leswaku a va nge va ti teki xin'wana lexi hluphaku bootpad i ku ri loko hi suka ka Black Friday hi nghena ka khisimusi loko suka ka khisimusi hi nghena ka January minkarhi yaleyo hinkwayo yi lava mali se swa endleka munhu a pfula akhawunti hi Black Friday ivi hi mhaka ya mfikelelo wa swikhedzakhedza swa khisimusi a tsandzeka ku yi hakela hi December hi mhaka ya swikhedzakhedza swa vana va xikolo na swin'wana hi January a tsandzeka ku hakela akhawunti yaleyo hi January ivi va mavhengele va teka vito ra yena va ri yisa ka huvo ya swikweleti kumbe leswi swi vulaka ku i credit bureau ivi vito ra yena ri ya thyakisiwa se a kumeka a nga ha qualify ku va a nyikiwa xikolo se Black Friday yi endle leswaku a blacklistiwa a hi tlhaleleni ka ntshaho wun'wana ni nga tshama ni wu vona ka social media wa timhaka ta ku lomba mali wu vuriwa hi n'wina se ni lava mi wu vula ka xiyanimoya namuntlha ebujimi wa ku loko munhu a ze a ya lomba mali ka machonisa i va fambe ndlela yihi bootpad loko hi za hi ya ka va machonisa hi va hi lo dunga xihlovo i sungula i lomba ka vamakwenu i nga tlherisi i lomba ka vamakhelwani i nga tlherisi i lomba ka vatirhikuloni i nga tlherisi i lomba a bank i nga hakeli i blacklistiwa se i tikuma i nga ha ri na lomu i nga ya ku kona a handle ka le ka machonisa wa machonisa a nga la ku tiva ku i kolota mani kwihi credit bureau record ya wena yi ri yini loko u fika ku lava 10,000 no ku nyika 10,000 ivi loko n'hweti yi hela a ku ri i lava interest ya yena hambi yo va yi ri 10% ku ta va ku ri 1,000 loko i nga ri na yona ku hakela ntswalo ntsena ku na vanhu vo tala bootpad lava hi hlanganaka na vona va va ku va lombe vo ma 5,000 kambe siku yi hlanganaka na yena se a va hakele vo ma 100,000 hi ku hakela ntswalo ntsena va tsandzeka ku hakela the principal amount va huma ka xikweleti xexo ni lava ku ni mi nyika timinete timbirhi tatana Golele mi vulavula ro hetisela kambe leswi a mi kha mi vulavula hi swo sweswiwani swi ndle ku hi kota ku lemukisana ku loko wo zi twa va ku mani ve phete i le ka mamachonisi vhete swi tiva ku swo i xikombiso xa kahle xa ku i thyakise hinkwako la a ta a lomba kona ku nga ri na xiphiqo se mi hetisela mi ku yini tatana Golele hi swihi mi nge a mi fambi mi nga swi vulangi ni pfumeleni ni vula leswiwani bootpad ni nga se huma amoyeni ku ri vanhu a va yi loko va ya ku xaveni a va suki emakaya va mpfapfarhute leswi va lavaka ku swi xava munhu a suka a endle list ya leswi a lavaka ku swi xava munhu a nga teki mali a tata xikhwama ku ni ta swi vona emahlweni and leswi ni swi vula bootpad ni swi vonile ni tshame ni kumeka ni ri ka yin'wana ya timall na vatirhikuloni va n'wina va kha va interviewa vaxavi va vutisa un'wana va ku i te ku xaveni ka yini khome mali muni a ku khome 10,000 i te ku xaveni ka yini a ku ni ta swi vona kwani se sweswo swi va na nghozi ngopfu swi endla ku ri ku va na leswi hi nge i impulse buying munhu o xava hi nyanyuko a xava na swilo leswi a nga swi laveki kumbe a nga swi dingeki evuton'wini bya yena se munhu a suki kaya a mpfapfarhutile ku ya xava yini a suka a endle budget ku ri ni ya spenda mali leyi a tlhela a fika ka that plan ya budget ya yena ka lava va nga ta va karhi va xava online hikuva swilo single bootpad a swa ha bohi ku ya tlimbana ndzeni ka mavhengele lava nga ta va xava online hi hlohlotela leswaku a va tiyisisi ku ri mavhengele lama va xavaka ka wona
mavhengele mampela ma hanya ma nga kumeka hikuva ku na vumbhoni lebyi kombisaka leswaku ri ku na swigevenga swo tala leswi swi tumbuluxaka mavhengele a few weeks before ku va na Black Friday ivi vanhu va ya ka ti-website teto va ku va ku na mimbuto ya kahle mi nga ri va ka online mi rhanga mi hakela nhundzu yi nga se fika se vanhu va hetelela va kuma va hakerile va hakelela nhundzu leyi va nga ta va va nga yi kumangi hikuva va xave ka mavhengele mo ka ma nga ri kona na ku va kona vanhu loko va xava ngopfungopfu loko va kha va xava hi xikweleti a va hlayi ti-terms and conditions swipimelo na ti-return policies ta tinhundzu leti va ti xavaka ka mavhengele lama va xavaka ka wona hikuva masiku mi xave air fryer mara mi nga swi tivi ku ri return policy ya vanhu valavo yi ri loko endla 2 days mi nga yi vuyisangi a ma ha yi tirhisi se swi tivi ku ri va vhengele leriwani na masiku mangani ku va ni hlayisi va nhundzu ya vona ni fanele va ni ri na bokisi ni va ni ri na xilipi before ni teka nhundzu yaleyo ni ku na yi tlherisa hi swin'wana swa leswi hi nga lava ku tsundzuxa vayingiseri swona kambe ni ta tela ni kambiyela kwalaya ka ku ri loko ku ve munhu a nga ti lulamiselangi hi ri NPR a hi swi hlohloteli ku va vanhu va nghena a swikweletini hi mhaka ya Black Friday sweswo swi nga endla ku munhu a hetelela tikuma a blacklistiwile hi ri vaxavi va hina a va xavi hi vutlhari loko ve va lomba a va lombi hi vutlhari naswona a va tirhisi va xikweleti lava va tlhariheke. Golele khensini nkarhi wa n'wina hlayisekanga ku khensa mina buteti khensa na vayingiseri va MLFM inkomo sweswo mingisero mugana wa FM kulukumba Jimmy Golele vona va suka ka National Credit Regulator ntshemba hi swi bele tindleveni hi ndlela yoleyo kambe ke a ho mi jelezela ni a hi mi jelezeli ngoma nga na mali ya n'wina mawako vana na rito Parlamente ya Afrika-Dzonga komiti yo hoxa tihlo ya huvo ya rixaka ya swa vuhlanganisi na tithekinoloji ta digital yi rhamba vanhu lava nga na ku tsakela na vateka xiave ku yisa swibumabumelo leswi tsariweke hi mayelana na wumbisi xikongomelo xa wona xi hlamuseriweke hi vuxokoxoko laha hansi na wumbisi wa nhlangano wa vuhaxi wa Afrika-Dzonga SOC Ltd wa B32-2023 nawumbisi wu lava ku cinca nawu wa vuhaxi wa 1999 ku lawula ku va kona ku ya emahlweni ka nhlangano wa vuhaxi wa Afrika-Dzonga SOC Ltd ku lulamisela malawulelo ya wona ku cinca nawu wa nhlangano wa swa vuhlanganisi lowu tiyimeleke wa Afrika-Dzonga wa 2000 na nawu wa swa vuhlanganisi wa elektroniki wa 2005 na ku tilulamisela timhaka leti fambelanaka na tona. Swivutiso swi nga kongomisiwa eka komiti yo hoxa tihlo ya huvo ya rixaka ya swa vuhlanganisi na tithekinoloji ta digital swi kongomisiwa eka manana Harijela Seli kumbe hi email eka sabcbill@parliament.gov.za. Hi ndlela yin'wani u nga tirhisa fomo leyi nga eka Google ku endla xibumabumelo lexi tsariweke hi ku tirhisa link ya https://forms.gle/vmmwg72034IC6PSP7 ku titsarisela eka swibumabumelo swa leswi tsariweke mi komberiwa ku kombisa ku tsakela ka n'wina ku hlamusela hi nomo eka komiti. Siku ra ku pfala ku yisa swibumabumelo leswi tsariweke i Ravuntlhanu 15 N'wendzamhala lembe ra 2023 hi hafu ku pile awara ya 4 ni ndenga. Kopi ya nawumbisi yi nga kumeka eka manana Harijela Sali eka cellphone ya 061 472 9191 kumbe eka www.parliament.gov.za. Xi humesiwile hi Tatana BM Maneli, xirho xa Palamente, mutshamaxitulu wa komiti yo hoxa tihlo ya huvo ya rixaka ya swa vuhlanganisi
na tithekinoloji ta digital. Parlamente ya Afrika-Dzonga vana na rito. Afrika Wa Vulavula. kambe lexi ni xi vonaka a ni tivi ku siku leri mi nga pfuka va ku president yi yiviwile a yi dlayiwangi vo yiva kunene mi ta hetelela mi ku yini vanhu va Xikwembu. Phela ko sa siku president yi yiviwa loko mi la ta vona ku vukhamba byi kula South Africa yi ta famba hosi ni swi vona kahle. Hi ku loko mo languta ku hava lexi nga xona mi xi vona ku tekiwa hi maphorisa kumbe swi endliwa hi masocha hi sungula hi ku xi languta hi vhele hi va find guilt same time. Afrika Wa Vulavula. So mingisa rum garano FM kuma brinka timena tintsa ni bela wara ya kumena rum kara kuma hloma ka tama ngem sabe awara ya mbiri ino mo sese lilien hlamangwana so kalano timela sha dzumba na mina xitava xikhaxiya mahlweni fikile Ike Ngobeni na suti no ka ni nga swi tivi ku yi lange njhani i nghena njhani vhengeleni i langa suti ya rihlaza rihlaza ri kha ri kala so loko wo ya giyani ti ku tsutsumise tihomu kambe a swi na mhaka minjhani milandzu i pfukile man mativa a ri dzintovhe ni vutisela ku na van'wana va kota ku ni pfuna yimanyana ni mi byela swin'wana okay loko mi nga mi vutisa swi kahle ku vutisa kambe mi swi tiva leswi swi landzelaka mina minkarhi ya ku tala loko mo tshika mi vutisile swilo swi nga endleka mi kuma ku a ni le ka xiyimo xa kahle xo hlamula se loko swo tshika swi ndise sweswo mi nga vi ya ni helela mbilu mara swi hluphi va ta ni hlamula na hambi va nga ni hlamuli moyeni kumbe kwalomu ka swiyenge swa mabulu ne va ta ni hlamula hi nomo kwalomu hi hlanganaka ni lava ku ta tiva mani loko hi endla memorial service ya munhu a xikarhi ka vhiki hi va hi kha hi endlela ni na xivutiso ne lexi xi endla i nga se teka xivutiso xa ximani ni hlamula loko hi ndlela hi hunguta nxaxamelo wa vanhu vo tala lava a va ta vulavula hi siku rinkulu ra ku veka murhandziwa wa hina mara a hi languteni ka mukhegulu wo ringana na kokwana wa mina va nga sungula ku hola mudende hi 1982 memorial service ya vona yi pfuna yini